chaindu Tambam kera yi chaindu Tambam kera yi tan chegide The gari final service chali ta kunju logic store chigido yo service machine chidan ngazu shira tango maro 나 ngarangi chidang la oro chidang ngazu ki khonzo ki ta thuju stego ro dawa sum nalu service chigure lan yo ta ngara service chidang bagwa tang da din number to ngarang share chigo da yo kare lana ro nga de kilometer hisab di chiyo ta kilometer din alo la nga dong che ani second la tong da chonga ta third la kilometer sum chu digam ki yo digam kilometer hisab changa service chiyo kin dawa sumda inde road udo nga do ya taxi dan ke jugo maro nang family car ro ani shira dogume de service di bar chininge gi chos thom diyo pora kilometer hisab chille ro ta nga do logic do da service ma chiniyo tangilo ni nge gi chinda niwas nal chi ro ta thana ga chinda subana chi do logic chig nal nge re chi yo service dendo ji da ba chon da service chi okay ba kasing cho shutar se ba de Pacific Mall re ya parking la sham masha chimba yoi to parking la shana thik do kumungap chu ja chi thonda la ta ban ju ye alo ge ma sala ya number 2 ani good job ate ni chupra aya der ya kada chik ni stanga dewo na go tu mu ta chilo do sha osam breakfast ta shoge bonda sta ba ye ge kuzo legado 스페인서 부불라 나다 참 담예도 가래 아니 어디서 legado 누가 갑자기 서비스할래 다 당고신이 나레사스 막 갑자기 okay good morning and linking welcome back to my new episode roata taringi vlog nga taringi motor garage ni go to you and sama jabjo hangsa abu chido amutun jabjo na ro ani dun tanda ta de na sawa ina subscribe chimna chiro chi ani mutun vlog li re ro number 2 you know nga yu ba che ro jabjo de hangsa abu chido an sama touch tele to jalo lo okay gari stop watching yeah number 2 ande tade tuchin gari service ko tucha so de ye mechanic khurare ko ha ku do nga pro wala ni besa joba imba ko ha ku or last la lega chiza ro tip ya uti ko go thu is ro ye ba ya uti ha ku is ro digi ro ya che jo alu ke bal tika mi ti do is follow do mi ti si mada do chi do hari na yarab sangju la na ondi ro ta ga to bala is ya number 2 ani okay ta ganda ni स्कूल रे लस्ता गंडा ni सुन कोटू रे कितना घंटा लग गया 2 घंटे तो लग गया 1 घंटा लग 1 घंटा में गाड़ी सर्विस कर लिया मालिक ने देखो यार फटाफट इतना खराब तो कुछ है नहीं है कि नहीं है ना ठीक ठाक है ना सब कुछ चाचा फोन के बाद चेक चेयर है चेक हां अभी चेकिंग के लिए जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए मालिक देखेगा बोल रहा है कुछ आवाज चलते ऑपरेशन करेगा अभी मरा या नंबर 2 1 घंटा में सर्विस हो गया मतलब इतना कमी पेशी नहीं है घर में है ना ज्यादा चलाता भी नहीं है बस कितना साल में 1 साल में कितना बार चलाता होगा है ना कितना साल हुआ सुनेगा कितना हो गया अच्छा जी वापस जाना पड़ा क्यों 4 साल और इधर से जाओ ना क्या करे आप वापस जाना पड़ेगा फोन हां ले लिए भैया दे घर की तंग में जो भाई या नंबर 2 सर्विस था होता है कुछ उसका ले जो कुछ था या नंबर 2 गाड़ी रेस्पॉन्स पे आप हुंडई का गाड़ी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है यस पिकअप तो बहुत मार्जिंग दे रहा है लेकिन ब्रेक शूज खत्म हो गया ब्रेक शूज दीजिए ही अनि बाकी क्या चेंज हुआ कुछ नहीं हुआ है ना इंजन ऑयल तो वो तो होने है वो तो नेचुरल है बाकी वो गाइस तो दे nga tuchin gari washing chi do ani ta tanda kama choose courser yo ani ta tharo do ana thana vegetable room la tis chi de ado ba lele chin thalo na de umre akoran do chan dekhili ro ani mu tik chamachi okay an do chura ari ni mat अब बिजी रे तो बिल्कुल शेड्यूल टाइट है तब पिंजा पूरा ले रो कुंजो यामा रो ता तंदा कुंजो धर्मशाला ले तो सो लामा जेगा रो रे कुंजो जेगा रो छिर रो अन चुली रो या बिजी रे या मोटर सर्विस छे रंग मारो ता दिपे या नंबर 2 ओके ठो तो दिस इला ले सो ले दे दा विजिटर रूम ला दे नि छा तोंग सा ता थारा छे ठो तो छु तो रो छातो है
The Tivita did yo. So chim. They finally bill chicha in number so they kong do that bill katu chai me number so nityo ngoro katu chai me service ki overall Hyundai ki response. Okay, let's get a check this out guys. Finally they let us all and gari makhan की तरह धो के आ गया देखो बिल्कुल चमक चमक करके सर्विस सही ला और था कोई दे नंबर 2 या आने तो ngoro नो बड़ी भाई thank you ओके बरो ठीक कई अच्छा कोई बात नहीं guys number 2 tade duchin service has ro ani ta do de pondal bazar laga dus khala sa jemba the service ki response ta gadri chidan ne ta yapo che yi ba che ro ani ta kondo mu khaju dos le jo ro ta service la nothing in number 2 nge duchin jar cha ro ine nyam do khala nge dos la na ro the service total overall como dindong total gedong dos ta gari service ro como gedong service la doso 아니 다 항상 대우 슈차시다 대우다 지단 요요 바로 년에 보라는 거리 아 맨텐 요요로 소소소 맨텐 치고 지기로 안 디다냐면 또 단단히 그 딩엘링에 라요디레 오도도네 남아솔라 칼라오레 서비스 디 지다 마치디야 소소소 타야다 야 얘기 나다 로직로 차르직 지기로 다 요딩에 러닝 로지네로 아니 보라야 두줄 바이 치고로 지단 킬로미터 हिसाब चिनरे ता किलोमीटर ठीनी दिलेले ना अनि छे जो 6 किलोमीटर शेडा ड्रोमा तो अचे गाड़ी लंगशा दावा दिए ड्रो अन चिनारो नेगी हमस्की छोयो मरसंगु काजिना ना कोंजोनी ngु कोंजो छे ये मर काजिना कोंजो ngु गोरो ऑटो सर्विस ऑयल जेओ मैंने जेगिरे जो चिउ पेजो मैंने पेजो योने पेजो मेजो सुशे कोंगे पार्ट पूरा सासो गर्शे निंबा पूरा ता कंपनी कोरान जो ड्रोदा रो आती पूरा ngazo khoi ne changma koe ki dujile na ko ro ra tsuine o dinde yin number 2 ani ta ta dujin ne sang ga ji nyopcha district kya yo district la district yo nge ponda la di chi thamo to di mar da thamo uda di kechim ro nga yan der da timing sim chan ro an deo timing to time khala joge gewa ningun thangbo konda gewa bas ye time jo khana chona ni bas thu sumdi ya ani guys an tung chungro ta tanda ningung ki temperature tanda ni tapsi resha tanda ine chidan ro majo shijan namshi ro ki be galar da bilkul full jannat so chini yo chau me jo thangmo me jo kyu ji yo o di real number 6 tanda adu tarambul yo tarambul di cheshom yesa cheshom da di probang ki design ro yesa delle yo number 2 guys finally check this out guys the semi wood handicraft export rishal number 2 dena la probang ki design khata raitu ani number 2 ro ada habi design da de damle gada ji sangaro motor tin le ba de normal tata this design singlang dol la phende ge kaje tadi nal digara apa do de kona re jinda ya number 2 आपका वीडियो देख के बहुत ढूंढ के आना पड़ता है यहाँ पे अच्छा पूरा वीडियो देख के आना पड़े अभी आपका वीडियो देखा आपको पहचाना मैंने वीडियो पे अच्छा हाँ या नंबर 6 अंदे वहाँ भी ने तारा वीडियो तने देखे ने ले जो ना रो तन नंबर 2 ये के पिंजा तो जो ला ये कैमरा चिवो रो किसी जुरान जो ला सरम बोला इंदे तीन योगो यो ना गाली नंबर 4 रो आजादी कोनी मरे तारा या जो अदा दम कोरा लियोरे इधर छाजंग सेट रे गांजा खाने योगो तो ना ओके रे पिंजा या पता बस 그리고 뭐 둘세냐 매도 동가와 동 동가와 Guys, they finally got to do such and then you want to do your Asia and they load of the back to Langa Pe out to the Sarambur Langa. I am first experience on this road, you know. Langa Hangsa, I would Darton draw the cheaper door is Parapa to yo. Yeah, okay. Miss Chicken do
마루나 바로 마루나 자가래 또 배고 कोई नहीं तो जो तो लो है या we are the dining high the number 2 khalale cha so le the ta ready chi du che nga to dering gonda ke dinner the out re chilo la re sam re ya sam takba yo marta ya sometime ande to pala targe to pala de cho shimude de asan chopa chi du le de shamba tar de inji puro nga to ya अब खाओ वो खाना खाओ आगे दबा के खाओ ठीक है लग जाते थे मछली खाता है सब खाता है आदमी नहीं खाता है खाता है मछली अच्छा से खाओ है ओके या डालो सारे डालो मत रखो अच्छा है चीज थोड़ा मीठी हो रहा है ना थोड़ा बिल देना है बस ये नींबू चाहिए तूने नाइक उल्टा वाला पहना है नहीं उल्टा वाला कहां से ये जो ना मोने को चीज ना देंगा तो दूध चिन गोंदा काला दूध छातास रो ता तेरेंगा तो फैमिली की गेट टुगेदर सनिंगा तो फेंदे थे चोजो छे छोगेल कोंदो दूध चिन ड्वेर रे जालुमा योने अंगाजो गोंदा खाला दूध चिन दे छंगमा के थालिन तकता सुस्ता तोंबा पुरोला युनि ड्वेर रे इने को बेता डुमा रो इने ली रो या नंबर 2 नि खाला पे आबो छुंस रो हंसे याबो उने और गेट टुगेदर सोपसो चिन चिन दिन्याम दो व्यू ता द सी द नंबर 2 ली दे सोपसो चिन दे आबादे ता द 간데 뷰닝 좀 고온다 기 추즈 구어다 아 고온다 기 추즈 고아 아주 프로라기 디 년담 담데 요로 리버 리조트 테 소소친 넘버 2 기 뷰 데 년 툭친 때오로 테 소소친 데 도친 데도 땅에 모टा 와데 샤요스 타 티신 드이 칼라 야고 중소 에 딜레레샤 타 다른기 치칼라 오다 아 주릉보치네 아로 도스티로 하 다리 될라 아 리버 리조트 라 다리 당보이로 2024 랑 다리 당보이 아니 데 인조이 치임보 guys finally ngandu thaso ta nal dre le soso chini de ta de ngandu khala thare lega thare ab chi asa jing bata na tang ma ji de yorda ta ngandu dre le de या नंबर 2 क्यों ये चुंग सुनने हो रहा ता देन दिना जुदा किमीचे दिला